Dudomina zaten chibale USA ramsu hin kaona wa thangtam ve thauna le boibana wa thangtam ve kan te sile sol laudingi tule tu athang kan ti sikale sol laudingi thilman mi se amalong te tu tumi kan thei mi hi kan thei tu da lem lo na thang tu da lem lo na ram Australia rama athang ve tat mai miswal panhin mai thal rifle an du to kenan meti tum shimna le tir shimna rauri in na sajat mai thalan met poki mi leruk an thizau mi somli na lawin siam ma na zat an tur hi misol panhila ka pakhat son tu hi palik pole an kap thazawi pakhat son hi an kai custody an red hi thilchang hi December ni hlei li thong ni kulhunga tu bai tero ri thilchang mi si hi thila thlenna hi Australia khopi asimi Sydney Bondi Beach an tina ka thilchang mi si hi Bondi Beach a hin Israel Jews mi polin puai ropi zat an puai ropi zat an manlai Hanukkah ti mi puai ropi zat an manlai thilchang mi se minung tam zat rakho min nuam zatin cha an manlai mi sol pani chun du token me thalan het po mi se hi Hanukkah puai hi Israel Jews polin kum tin te December thatin te an man mi se hi mi laka samari mi than ti mi ara alang tat mai minung nun nak tampi midang nun nak tampi arun kan te sile sol loading video kan hu vekin hi samari mitha hi Ahmed Al-Ahmed anti ra thajatin akut long rauri in jiangman keng lawin hi misual mai thal kai awa be ngam hi chu ra thajat asi amai thala lon nu a hi misual hi akap lo akutin mi tha adu lo ding an in langi akutin mi tha adu lo simang akap lo chute khan atlani malong te pakha so misual pakha son tu hin akap in langi hi Ahmed Al-Ahmed hi sizong atu a Ahmed Al-Ahmed hi fa panhi pa se son ngai person of the year nga ta ro si ti anti nitin te kanun na ka kan mai me ajang athang ti kan thelawi kanum na kan khanak chewa ra rang te cheo se kanoi